Only football can make you feel like this. Namunota numwe rimara. Okay. Uko bimenyere ko muri kumwe na Iwacu Top TV muri kumwe nanje Mnyamadul uko bimenyere twegeze ngaho kibuga Ingoma aho match tugiye kuri match y'umuti match byose cyane aho ubona ko equipe zose zakariranye hagati y'umugwi wa Musongati FC na Olympic Star y'Ubuhinga turi ku Ngoma Stadium muri kumwe nanje Mnyama Blast 257 ukwikiriza ubona ariko bahamagaye abakapiteni bose umwe mu muzi kuzina rya Bryn undi mu muzi kuzina rya Pisco Pascal Ramazan ubona bose bavuga ati ngaho uyu munsi hacu yambaye reka turabe ingene match za kuba yabasha kugenda tubutse yuko match yari yahuje Musongati na Olympic Star muri ale aho umugwi wa Olympic Star wari wayitsinze ibitsindo 2-0 akabagiye mu byo gufata agafoto twavuga ko nk'agafoto kuguyibutso ariko tubona tubutse yuko ari Iwacu Top TV muri kumwe nanje Mnyamadul ndabwiye ati wandanye ukora subscribe page yacu wandanye no kuronka amakuru meza agenda ameze neza cyane gose reka rero turabe ngene biza kuba biza kugenda kwi match aho na equipe zose atanimwe n'imirazi vyorosha equipe zose atanimwe n'imirazi vuga ati dyemeze kunuko equipe zose bakuvuga ati zose zozaje zakaniye equipe zose bakuvuga zozaje zagize ukungene zakaniranye foto rijya foto y'ikivunga turaza kuba tubiraba muri kumwe nanje Mnyama Blast 257 nk'ubameze agenda ndababwira 11 bagiye gutangwa na bose mu mpande zose ni hose Okay, turacagaruka tubabwira ati mu mpande zose zigiye gutanguramo aho mukopoto ya Olympic Star ayo Juma kuri gatanu bakaba bakinishije Isa kuri kane bakaba bakinishije umusore wuzi kuzina rya Temba kuri kabiri hariho bitwa Bishaza kuri gatatu hariho Chris Wilonja kuri gatandatu bashizeho umusore bitwa Yannick kuri n'umunani bashizeho Idi aho tubabwira ati yuko nimero 7 uno munsi ari Abdi tukati tubabwira yuko nimero 11 uno munsi kina Pascal Ramadan nimero 9 na ikaza kwa yagira umusore Zuhair reka turabe match kabari kitagore reka turabe umupira burebure ari shakisha Bishaza urimo ragerageza uburyo bwo gusubiza inyuma umupira akaba urengeje hariya no gushabuza mu kibuga na equipe ya Musongati yari yakudeme yambaye nimero zingahe reka turabe hariya match bonaga itanguranye ibikabyo byinshi ku hagati y'abafana ku mpande zose bavuga ati uyu munsi twebwe nta kintu cyo gufira tatubona reka turabe hariya umupira ninde reka turabe pasi Pisco Pascal rigire nimero 12 Musongati avuga ati reka nibikunda reka turabe Pascal asubiza umupira n'amaboko reka turabe hariya ninde umupira kabugiye hariya nimero 12 Musongati reka turatanze pasi ndende hariya umupira ukabura arenze no gusubiza mu kibuga na Juma tanga umupira muremure ushakisha Bishaza izamukire Bishaza kinana na Yannick suza umupira inyuma kwa Idikase tanga umupira muremure hereza Bishaza kinana na Temba kinana na Chris tanga pasi santre zizo arongera Zuhair ari ku mupira ari amasore wa Musongati baragoboka reka turabona Pisco Pascal bamukorera ikosa rya mbere rya equipe ya Musongati kosa rya mbere koza n'uno musore yambaye nimero 9 ubona ari muremure byo ari akabakoze kosa rya mbere rya Musongati umuarbitra akaba ari baramanika bereka ati murindire manze mpane reka turabahagaze ku mupira akaba ari Idikase umupira kandi ukaba uhagaze ko n'umusore bitwa Zuhair no bitwa Keza
reka turabe indari bubashe kuba yateye no kufura reka turabe bakaba bahaye fair play hariya ni Idi Kasere na Kiza Kipero wa Musongati nako bavuga ati nta mabara nkeneye ati je nta mabara nkeneye kwikufura ndabaza abasore muhinga barihuse ariko mwana nyane ndababwira ati ni mnyama kwikiza gatore kufura kabakoze ko reka turabe kari yabirase Kipero akabasanya umupira neza cyane sana umupira neza cyane bidebra reka turabe tanga umupira neza cyane wahindura numero 19 wa Musongati reka turabe akaba yizamukiye reka turabe tanga pasi ndende shakisha urondera numero 12 ariko ngara hagoboka ninde reka turabe ni Chris Wilonja garo umupira inyuma Chris Wilonja kata umuntu myereke ukataho umunganira reka turabe temba na Juma ari arimo aragira udutendo twinshi cyane ubona bwa yizeye match kadaje Juma kataza umupira muremure ashakisha nde reka turabe umupira uri hariya kwa Kiza ari aragoboka ninde ni Abdi tembere mu kibuga nkaho mengo ni wawe reka turabe tanga umupira musozi bawukora ko nimero 8 birihuse cyane reka umupira ari kwa Amigo Hazari ari imbere y'ipoto ariko umupira Juma aragoboka arawufata neza cyane reka turabe umupira na Abdi kirana umupira asubiza inyuma kwa Idi Kasere subiza Abdi kirana na Yannick tanga umupira muremure shakisha Piscal ariko n'umusore nimero 9 wa Musongati aragoboka reka turabe umupira ufisa nimero 8 ariko bamukorera ikosa biranga arifa aravuga ati reka tubananye nakibaye reka turabe izamukire Musongati umupira kwa ane reka turabe nimero 10 wa Musongati atasanzwe cyane agitala bari imbere izamu reka turabe igitego Amigo Hazari umupira ukawurasa ngaha Amigo Hazari yarigerageje uburyo bwo gushama igitego ariko hari abasore ba Olympic Star babobera hamwe reka turabe umupira muremure hariya ninde reka turabe hano ni Zuhairi ariko umupira barawumukora ko nkakaraya ugaruka kwa nimero 12 wa Musongati reka turabe arimo akata nkaho mengara wigina reka turabe umupira arimo arizamukira tenga centre neza cyane shakisha hariya Amigo ariko ni ariko ati Amigo kore ikosa Isa Isa reka turabe umupira temba kabagiye kana ahereje Chris kirana nande na Abdi na Chris subiza Isa tanga umupira kwa Idi Kasere na Abdi zunguruka subiza umupira Idi Kasere reka turabe umupira ni kwa Temba reka turabe Katuratanga Temba tsaga pasi dore cyarushakisha Zuhaira ariko umupira no musore numero 19 wa Musongati arahagoboka nimero 19 wa Musongati arahagoboka reka turabe umupira yani Chris agiye kusubiza mu kibuga n'amaboko Chris akaba agiye gusubiza umupira mu kibuga n'amaboko reka turabe akaba yano yaronerewe bitwa Zuhairi ariko umupira arawurenza no kwanura hariya n'umugwi wa Musongati halfback nimero 16 wa Musongati akaba asubiza umupira inyuma kwa nimero 19 wa Musongati reka turabe tanga umupira muremure hariya kwa goalkeeper wabo reka turabe yambaye nimero 22 reka turatanze pasi ndende cyariya shakisha umusore yambaye nimero 13 reka turabe tanga pasi ndende reka turabe hariya byakomeye ariko umupira urarengagara ku ruhande rwa Musongati reka turabe no usubiza ku ruhande rwa Olympic Star reka turabe hariya ni Isa tanga umupira muremure reka turabe ni Zuhairi ariko umupira hari urarenga umupira Zuhairi urengeje n'umutwe reka turane no gusubiza mu kibuga na equipe ya Musongati tubibuza ko ari ubusa mu bundi ku mpande zose akaba ari ubusa mu bundi reka turabe ninde hariya araniye umupira arondera Dobrin aracafise umupira ariko bamukorera ikosa uno musore Yannick akoze ikosa reka turabe ingene bikomeze ariko mana yegene yamutse ka turabe umupira na Zuhairi ariko umupira barawumwakara n'umusore yambaye nimero 2 wa Musongati katenze umupira muremure hano Abdi na kabaragobetse reka turabe umupira cyafise Musongati nimero 8 atanze pasi mbi cyane hariya ari gorokera ninde ni Zuhairi girereza Pisco Pascal machine reka turabe manu umupira tanga centre mbi cyane hariya umupira sanga tanze centre mbi cyane imwe mbi cyane reka turabe umupira no kurengurana equipe ya Musongati nimero 19 reka turabe akabatanze pasi ndende ararondera Temba
mpira kavuze Temba akaba akinanye na Gana Chris Wilonje gari umupira kwa Keza na Chris Wilonje ariko bakaba amaze umupira ashana nimero 16 arizamukiye Musonga ati tanga pasi hagati mu kibuga kwa nimero 8 musubiza hariya areka turaye vyakomeye imbere y'izamu rya Olympic Star areka turaba ariko Idi Kasere akubita full stop niza ariko baravuga ati umupira wari warenze full stop niza cyane ko bavuga ati umupira wari warenze areka turaba umupira no gutereka imbere y'izamu rya Juma pale yotereka imbere y'izamu kwa Juma reka turabega ni Temba kinanye na Temba panga piyese muremure atongera arondera witwa Zuhairi ariko umupira warenze n'umusore nimero 2 wa Musongati n'umusore nimero 2 wa Musongati itarenze umupira neza cyane atayerera nimwe nawe reka turabe ni Chris Wilonje akasuje umupira kwa Abdi na Chris atata centre za cyane ariko Chris tute umupira warenze ati Chris umupira wari wakurenganye tuza nga mu kibuga n'umugwa wa Musonga tereka turabarane ni nimero 12 bahaye nimero 9 reka turaba umupira wacakomeza hari reka turaba tipe wa Musonga tiriza mukeka turaba pasi hari haruguru reka turaba ka nimero 2 kinana na Gardien wa Musonga tigara umupira kwa nimero 19 wa Musonga tereka turabe ukinanye nande ngaha reka turabe n'umusore reka turabataza pasi nenda nimero 12 tanga umupira ndera Amigo Hazard ariko hano Bishaza aragoboka itakizi zamugiwe neza cyane reka turabera cakomeye umupira ugaruka ngaha ku mbande gwa Musonga ariko batagaza umupira Chris itawufata neza cyane awereza Idi Kasere taga pasi nziza cyane muri arondera reka turabe ni Pisco Pascal Ramazan kinana hari ana Bishaza kata centre neza cyane ariko hari abaragoboka abasore ba Olympic Star barasubirana umupira reka turabe ni Idi Kasere subiza umupira inyuma kwa Temba tanga pasi sana ushakisha Chris Wilonje akinana na Temba tanga umupira mushaka Abdi reka turafata umupira cyangwe Abdi akaba wibrokeye reka turabitanga pasi hano kwa Ministry Fasari ko masore ba Musonga taragoboka neza cyane nimero 19 barata yayi reka turaba ariko biracakomeye umupira ufise abasore ba Musonga reka turabe Amigo Hazard ariko Amigo arimo arakina ibintu nabi ubona ngaho umusore Amigo match yamankiye ubona ko umusore Amigo match yamwankiye reka turaba yani Isa kinana na Temba taga pasi de dushakisha Keze zamukire ifatira icemeze nka kirungo muri Star umwe twari tuzi ariko baramwaka umupira ufata nimero 12 muri Musonga ati kino umupira muremure ushakisha umwataka waba ariko barahagoboka reka turaba umupira ni Yannick kinana na Pisco Pascal zamukire kani wigire tanga pasi ndende changisha Abdi zamukire reka turabe tanga shot ariko atera umupira mu hariya akasa umupira mu bicane hariya ariko tubibutsa ko akiri ubusaba ubundi uracyari ubusaba ubundi hagati ya Musonga na Olympic Star reka turaba umupira yakaba bawereje nimero 10 muri Musonga tukaba yizamukiye reka turabakiranye na 20 ariko Gatemba aragoboka atera umupira muremure yagenda ujaya ku mukeperi Keja ku mukepera kinana na nimero 19 reka turabe ni Musonga tifise umupira katurabe kwa nimero 12 ariko kino umupira mu bicane Idi Kasere arigobokera reka turabe Idi Kasere afata icemezo tanga pasi comekera Abdi agenda kwandakaza umudefenseur ariko ari urarenga uwo ni umujama ameze neza umujama nimero 9 ubona rumwe mu majama ameze neza cyane hariya reka turabe umupira no gutereka muri kona Olympic Star reka turabigiye gutera n'umusore Abdi reka turabe Abdi arakase kona reka turabe imbere y'izamu igitego ariko baranga reka turabasore ba Musonga barigobokera nimero 12 kinana na Amigo garo umupira inyuma kwa nimero 13 nimero 23 tanga umupira muremure ushakisha umwataka reka turabe imbere y'izamu ariko Jumaro ko izamu giwereza cyane katuraba akere ba Olympic Star reka turaba umusore wa Musonga timber 13 arigobokera umuntu hariya reka twizamukiye ariko hano umusore Pisca arahagoboka subiza umupira inyuma kwa Isa tanga umupira kwa Bishaza meka umupira mwiza cyane ushakisha Zuhairi hezo umupira Abdi
Abdi tanga umupira hariya muremure ushakisha Yannick comeka umupira kwa Bishaza garo umupira kwa Yannick ugenda ukata abantu 4 5 6 ariko bamutereka hasi umurefu aravuga ati ntakibaye ni Pisco Pascal ubona imvuze Yannick reka turaye imbere y'izamu subiza umupira inyuma ni nimero 9 wa Musongati subiza umupira kwa Gardie tanga umupira muremure hariya ku Remi reka turabara izamu kira umusore wa Musongati atanga pasi nene cyane ariko isaragoboka reka turabayitereza umupira Bishaza ariko umupira ukabugarutse mu musore wa Musongati ariko turabona atanga umupira mu cyane barawica reka turabe hano ni ndeni Yannick tanga umupira hereza Bishaza taga pasi ndende cyane ushakisha ariko hari abasore ba Musongati baragoboka bahita bakiza marika kuraho nabi cyane ahereza umupira Abdi reka turabona Musongati taga gahunda nimwe ifise Abdi atera shoot ubona umusore yamini ku mashuti ku buryo bwa umupira wose afashe mu mengo ukina shoot ubona umusore Abdi yemera cyane umupira wose afashe mu mengo utera shoot umupira wose afashe ngo yokina amashuti cyose uko tubibutsa uko ari kimwe mu kindi reka turabe hariya ninde mupira uri kwa Gardie reka turabe kinana umupira muremure cyane shakisha nimero 9 reka turabe hariya aragarura umupira ugarura kwa Gardie reka turabe match iracakomeye reka turabe match Gardie kinana na nimero 19 reka turaba arayibrokera subiza umupira inyuma kwa nimero 9 kinana umupira hariya muremure akinanye na nimero 2 na nimero 8 tanga umupira muremure ushakisha nimero 7 Kevin De Bruyne subiza umupira inyuma kwa nimero 2 na nimero 9 ubona Musongati acuritse ikibuga ngaha reka turaba nimero 9 na nimero 12 na 19 ariko nimero 12 aho mwaka reka turabahereza umupira Amigo Azar katumwe babiri batatu ariko umupira baranga baramwaka reka turabera cafisa Musongati nimero 12 gena ukata Yannick ariko arakora ko umupira ufata Abdi zamukire Abdi tanga pass kwa Pisco Pascal comekera umupira ni Abdi hariya reka turabe Abdi asubiza umupira inyuma ariko nono nimero 2 amuberi bambaye tarenze umupira reka turabe umupira no gusubiza mu kibuga n'amako kwa Edika Servan kinana na Pisco Pascal kinana nandi ni Kiza kata centreza cyane ushakisha indari yari ku musore nga nimero 19 Musonga ataragoboka tibuza uko muri Musonga cyari mikino gaho mubona uko Kadogo mutamubona Erike nawe urimo aragaragara tubibutse uko wose atabakibarizwa muri Musongati nuko no mu equipe ya Olympic Star amakuru azatubya nuko amusore Kirunga atawukirimo n'umusore Picler bose aba atabakirimo reka turabe n'umupira no gutereka imbere zamu rya Musongati reka turabakiranye na nimero 19 izamukira hereza umupira nimero 28 ariko bamukindira ikosa ngani Chris Wilonja akaba ari wakinyi ikosa Chris Wilonja akaba ari wakinyi ikosa reka turabe Musongati tera umupira muremure hari ushakisha nde katurabe touche penalty ravugijwe penalty koza touche ikoze n'umusore Isa Olympic Star tumi vyarivyo Olympic Star tarabona nuka kanya ikintu kibaye ati nuweze ku equipe ya Royal gati twatsindiwe kuri penalty atiko n'umunsi ati niko bava bigenda reka turabe penalty kaba yamaze gusifugwa ati murefa ati mushatse kuvuga kata amaso ofisi reka turabe kabari n'imishwamirano penalty kaba yamaze kuvuzwa ngaha penalty ya Musongati akaba yivugirije penalty ka turabiragenda gutera umusore nde ninde ari butera ino penalty ngaha ninde uri butera ino penalty aho ibintu birakomeye ubona n'abafana ba Olympic Star aho tuvuganira abaciye umengo baguye mu kibugo ubona umenye imbe cyibutsa ba Musongati bo bavuga ati ibi turabimenyereye
ku ekipe nka Olympic Star. Reka turabaka byegetana nimero 7 wa Musonga tubakimenyere batazira Kevin De Bruyne kabari wagiye gukata ko penalty ngaha. Penalty giye gutegwa ku munota wa 15 w'umukino. Penalty giye gutegwa tuvuga ko munota wa 15 w'umukino utanguye. Uri muringire mu munota wa 16. Penalty giye gutegwa no bitwa Kevin De Bruyne bese ko bagenda bamumenyereye. Reka turambega ngaha biragenda gute? Reka turaba imbere z'amarimo mu kipera gifisa amashoga. Reka turamu arbitre amaze gusifura. Biragenda gute? Kevin De Bruyne umwe w'abasore twavuga ko muri Musonga tuyamufata nka papa, muri Musonga tuyamufata nkande, n'ubuzi twavuga ati ni uvati uweskatale atudiye Musonga ati kimwe Olympic Star ubusa buri kumwe na Iwacu Top TV. Igo liribonesa kuri penalty ariko tubabwira ati Musonga ati kimwe Olympic Star rimwe yakabaye. Reka turabe tubabwira ati Musonga ati kimwe Olympic Star ubusa muri kumwe nanje Nyamadul Blast 257 ari wandanya kigeza ino match. Reka turabe hariya, reka turabe turagarutse mu kibuga ninde hariya ni Kez kina n'umupira ariko umupira ukaba warenze. Ubona abafana ba Musonga ati byishimo byararenze. Reka turampira na nimero 8 cyangwa umupira muremure umashakisha Kevin De Bruyne bishaza ararenze umupira. Reka turampira warenga hariyo umupira ugarana bishaza. Reka turabe ni Abdi kina n'umupira mu kibuga na Zuhair na Pisco Pascal igara. Reka turabe mugarukane. Reka turabe hariya ni reka turatanga umupira mushakisha Kevin De Bruyne. Reka turamusanga ati yashirize kibuga ngaha ariko umusore bitwa Temba Tijana avukiye ngaha ahita hagoboka umupira urarenga aho gutereka imbere y'izamu kwa Juma, hano gutereka imbere y'izamu kwa Juma. Reka Juma akabatera umupira yereje Temba akaba yizamukiye n'umupira. Reka turabe hariya baramuvuna biranga ariko Temba kindi kosa ariko umusifuzi ni yarivuze. Reka turabe pass urakomeza. Reka turabatembeke umupira hariya ashakisha nde ariko barahagobeka abasore ba Musonga ati reka turabe batanga pass kwa nimero 8 igarurira umuntu. Reka turabe bukatanga umengo na umuzi nimero 12. Reka turatanga pass kwa nimero 28. Reka turabe hano, reka turabe muri surface garura umuntu tarashut goal wala gol irase igitsina kaba kivamo ku mupira kapera koza save y'umera umupira ukabugiye muri kona. Ubona ikipe ya Musonga tunamusiri direct kipe ya Olympic Star je kushobora kwitonda hanishobora kwitwa magoli menshi. Kipe ya Olympic Star shobora kwitonda kwitwa magoli menshi kuno munsi. Reka turabe ni kona hariya ukura umupira n'umutwe. Reka turabe umupira wafise abasonga ati reka turabe ninde ni nimero 8 hari ubona yabaguze cyomeka umupira shakisha nde. Reka turabe satire mu mena ni Temba ariko umupira utamuri kona.
reka turabe nene ni Keza tanga pasi nene cyane shakisha nde reka turabe ni Bishaza tanga umupira muremure shakisha Pisco Pascal katanga umupira muri sifasi no nimero 9 aragoboka reka turabe biracakomeye ko zambo rya Musongati reka turabe nimero 13 tanga pasi nene shakisha nimero 28 reka turabe hano umupira ugaruka kwa Temba kinana na Idi Kasser kinana nande kinana na Chris Wilonja tanga umupira muremure shakisha Abdi ariko hano umupira aragoboka ni Pisco ari kubona ngaho no gisoro cyamubereye ibamba ati genda umugabo katumwe 2-3 ni wizamukire Pisco aracawigina cyakizunguza ariko aratanga umupira iterero umupira Idi Kasser atambishije umuntu ngaha Pisco Pascal utambishije umuntu ngaha namutambisha inzunga reka turaba umupira ninde ni Bishaza tanga umupira kwa Abdi bamwaka umupira nk'akaraya reka turaba abasore bari bamusunga ati barawurenza ni nimero 8 reka turaba usuza mu kibuga na Olympic Star reka turaba ninde ari ni Keza tanga umupira kwa Aria reka turaba ni Abdi ariko bamwaka umupira nk'akaraya ninde ari ni nimero 10 zinga ariko bamutereka hasi hano abasore ba Olympic Star bone no match irimo irazibonekamo amakosa mande zose arimo arazabonekamo amakosa tuvuga ati iyi ni yasumijinde no mu Kinyarwanda njajyama arimo arafunga igodi ariko mu arbitra kavuga ati bandanye mu kibuga na kimwe naco yabaye reka turaba umupira na office gardien tanga umupira muremure shakisha nimero 19 Musongati tanga umupira muremure ushakisha ndeka turaba ya Chris ariko Idi Kasser arahagoboka ariko aravuga ati nitushe atariko situsha ahubwo Idi Kasser bamukoreye ikosa reka turaba arbitre ari yihenze reka turabe ni Pisco kinana na Yannick na Idi Kasser nande hari ana Isa tanga umupira muremure ushakisha Yannick Keza tanga umupira muremure ushakisha Zuhairi ariko abasore bamusongati nimero 19 arahigobokera reka turaba umupira mu kibuga hagati kwa Yannick sizo umupira ko baramwaka ofisa nimero 19 amusongati reka turaba no musore marakina neza cyane tanga pasi ndende ushakisha nimero Azara katanga pasi neza cyane ari imbere muri sirifaze nimero 12 tanga pasi ya Kitala mariko hariya umusore Isari aragoboka umusore Chris itakura umupira neza cyane reka turabe nimero 9 amusongati kindi ibintu hariya reka turabe ni Bishaza Emigo azabavuga ati ariko waraririye amigo reka turabe Abdi wizamukira tanga pasi ndende ariko baramwaka ariko Abdi arimo arakina nabi na match no musi Abdi atari tayari reka turabe ni nimero 9 Musongati tanga pasi ndende ushakisha uwo musore Hazard amigo ariko umupira wamurengana umupira ukaba birangiye umurenganye no gutereka imbere zamu rya Olympic Star reka turaba kabagiriye ko hari Temba na Chris subiza Temba reka turabe Temba kinana na Idi Kasser tanga umupira muremure ushakisha Abdi reka turaba ari umupira kinana nande hari ni Bishaza ariko na Olympic Star imira umupira mubi ngaha Emirates kino umupira mubi umupira arimo barakina sinovuga ko ari umupira ushemeye reka turabe hari ni Idi Kasser kinana ngarondera akinye barondera Chris reka turabe hari n'abasore bamusongati umusore nga Idi Kasser arigobokera umupira ufise ndenga reka turabe umupira hagati mu kibuga ninde reka turabe ni Idi Kasser suza umupira inyuma kwa Chris Wilonje Silonza panga pasi ndende reka turabe mararondera umusore Pisco ariko no musore nimero 13 arigobokera bamusongati reka turabe akaba bamaze arizamukiye reka turabe imbere y'izamu Satra kabatanze Satra reka turabe hari abirakomeye imbere y'izamu reka turabe biracakomeye kari umupira hagati mu kibuga ariko baravuga ati situshe ubona Musongati ngaya yakaniye Musongati ubona yakaniye ubona ekipe ya Musongati yakaniye ekipe ya Olympic Star time irabona ibintu bengo barayikorera ngaha ekipe ya Olympic Star nta kintu nakimira irabona nta kintu nakimye tuvugira irabona twavuga ko irimo iraraba inzatsa
katuraba umupira muremure ngaho mu kibuga hagati ufise na nimero 28 28 tsibiza umupira inyuma hariya reka turaba izamukana nimero 8 hagati mu kibuga nimero 8 hagati mu kibuga atanga umupira muremure ushakisha nimero 24 reka turabe vete katari aho none ibintu cyane hariya kinana na Isa ariko naho ko azamu vizuri Isa ayiterenze umupira kuri full stop akoze hariya Isa arenze umupira kuri full stop nziza cyane akoze reka turaba umupira akaba usubiza mu maboko na ekipe ya Musongati ubona Musongati iturije ivuga ati jakazi nagahejeje ati natocega reka turabe hariya baranuriye umupira ufisende afise De Bruyne tanga umupira kwa nimero 12 reka turabe tanga pass ariko hariya biranga reka turabe umupira ufisende reka turabe ni Kez zunguruka abakinyi tanga pass nimero shakisha Abdi tanga pass nimero shakisha uyu nde Zuhairi subiza umupira inyuma ushakisha Bishaza subiza umupira inyuma kwande reka turaba umupira kwa Gardie reka turapanga tanga pasi ushakisha Temba ngakina na Eddy Kasere reka turabe ni Temba naje gifite umupira akaba kinanye nande reka turabe na Isa tanga umupira muremure ushakisha Abdi kinana na Bishaza tanga umupira muremure ushakisha Abdi ariko abasore bamusonga ati barawuronye aragoboka bahita barenza umupira reka turaba umupira ukabugatsa mu kibuga kwa Zuhairi tera shot ndenda cyane ariko ni shot y'abantu umupira urarenga ubona ngaho no musi Musongati iri tayari ubona Musongati iri direct reka turatanga umupira muremure reka turabe n'uwo musore n'indi reka turabe nimero 19 w'ikipe ya Musongati reka turabe nyuma atembera mu kibuga neza cyane reka turaka atanze pass cyane ashakisha nimero 12 reka akaba kinye nabi piruka bumurenganye reka turampira no suza mu kibuga na Eddy Kasere reka turabe umupira ufise Temba kinana na Yannick na Chris izo umupira inyuma kwande kwa Temba kinana umupira muremure hariya kinana na Isa tanga umupira muremure kwa Bishaza ariko Bishaza baragoboka umupira barawumwaka bataka abandi umupira muremure bashakisha Amigo azaraka barabaciyemo reka turaba ariko nga musore Bishaza ahita hagoboka goalkeeper itasama umupira ubona no musore Amigo ari gerageje ubuco bwo gucamo abasore ba Olympic Star mu gihe bari barangaye reka turabe umupira ari ni Zuhairi ariko musifuzi aravuze ati ariko Zuhairi wakinyikosa turaba umupira no gutegana nimero 19 ya ekipe ya Musongati nimero 19 ya ekipe ya Musongati akabatera umupira muremure ashakisha Isa kabaragotse umupira ukaburi hagati mu kibuga na nimero 9 Musongati akabatera umupira muremure reka turabe Isa akaboko umupira n'amaboko ariko avuga ati wasunikanye Hazari wasunikanye umupira ukaba ugiye gutegwa n'umusore Juma tanga umupira muremure arondera indo reka turabe tanga pasi na Abdi akoza akantu k'ubwenge reka turabe Bishaza arizamukira reka turabe Bishaza kata centre ariko umupira barawugoboka ngaha hagati mu kibuga reka turabe ofisende reka turabe nimero 28 wa Musongati reka turabe barabazunguruka tanga pasi nimero cyane nimero 13 tanga pasi y'amazi ariko Eddy Kasere akaba akoze twatwo to full stop ariko tuziza cyane umupira out awereza kwa Chris reka turabe hariya reka turabe n'indi Isa kinana nande hariya kinana na Kez kinana na Temba tanga pasi nimero cyane Pisco kinana na Eddy Kasere tanga pasi rira cyane ushakisha Chris Wilonja ariko Chris aranga umupira ariko Chris akaba yasa umupira no gusubiza mu kibuga hagati na ekipe ya Musongati reka turabe nimero 13 akaba gusubiza mu n'amaboko tubisa ko ari gitsindo kimwe ca Musongati kusabwa Olympic Star reka turaba akaba mukorera ikosa ngane nimero 12 ikosa ikoze na Eddy Kasere match gaho bona ari umuriro match n'urufayi match irimo iragenda imera neza siniragenda ibyo reka turabe hari akabatanze pasi nenda shakisha uyu mugardie wabo reka turabe nawe akabatanze pasi ndende hariya kwa nimero 24 hariya nimero 24 wa ekipe ya Musongati
tanga pasi ndende garukana umupira mu kibuga hagati reka turabe ni Zuhairi ninde Zuhairi akinanye nande na Kez kinana na Idi Kaseri agura umupira hagati tanga haya umupira muremure ashakisha Yannick tanga umupira muremure kwa Abdi tanga satreza cyane mbere zamu mukepera akaba koze save y'umumara bona nga umupira uri muri reka turabe ni Yannick hagati mu kibuga reka turabe ni Spider-Man na Matici hariya reka turabe ni Abdi tanga umupira muremure basubiza umupira muremure hano kwa Chris Wilonje asubiza umupira inyuma kwa Temba tanga umupira ushakisha yatanga pasi mbi numero 28 ahiko bakireka turabara zamuka ari zamukiye katratanga pasi ari gashakisha numero 17 amigo subiza umupira inyuma kwa Dobrine ariko murefara mutegara avuga ati Jesse negeka reka turabikosa ariko baravuga ati tubandanye Temba ukoze ikosa rya Rikene ariko murefara avuga ati tubandanye reka turamurefiza uzaga avuga ati offside ikoze no musara ubone no match yihuse ubona match yihuse ku mpande zose atabintu byo kwicara birimo reka turabe ni nimero zibiri amusonga atariza mukira tanga pasi ndende shakisha ndari ko abasore ba Olympic Star baravuga ariko biranka reka turabe pasi ndende cyane shakisha nimero 28 ariko Chris aramukiye Mrefa avuga ati umupira warenze turako bwa Olympic Star reka turatanze umupira muremure cyane shakisha Bishaza Juma umushakisha Bishaza atera umupira muremure cyane hariya umusore ngaba Zuhairi shakisha Zuhairi arakataza arakora ku mupira n'abasore basore baragorokera n'abaratakaza umupira garuka kwa Idi Kaseri na Abdi kina na Zuhairi subiza umupira inyuma kwa Idi Kaseri izamukiye tanga pasi za cyane shakisha Abdi areka tuaba ariko umupira baragoboka umupira abasore bamusonga tubona bari tayari ubona bari tayari gose ubona ino match bavuga ati dukeneye kuyitsinda reka turabe Temba tera umupira muremure mushana shakisha Chris ariko abasore bamusonga ati baragoboka nimero 19 agira uditena hereza Gardie itatera umupira muremure cyane yikizizamu hariya hana abasore baragomena goragana umupira ukora ko Amigo reka turabe nimero 28 bamusonga ati abayizamuke centre nziza cyane dukasere ukora ko ariko umupira hariya agenda gepera arawusama ahitagira akahereza umupira Pisco Pascal Ramazani reka turabe tanga umupira muremure shakisha Abdi ariko bamukinira nabi cyane ikosa Abdi atabyumva ati ntakara tumuhaye ati n'ibintu arimo arangirira ngati nta nikara tumuhaye bigaragare ko arbitre wapfutse cyo wabuze ko abanyagitega What ntivyumvikana c'est pas possible nga igitego kirimo n'agasuzuguro kezi cyane igitego kirimo no gusuzugura aho umusore Amigo Hazard afashe umupira wa Gardie arabacangana bagarura avuga ati ndatanga ipasi je nta mpamvu y'igitego Musongatariri Olympic Star ubusa inyoro yakalayo Iwacu Top TV bagati kola like na subscribe yawa nage ugumura matching haya reka turamo Professor Chris Wilonje asubiza umupira inyuma kwa Temba kinana na Idi Kaseri kinana na Temba
Temba atanga umupira muremure cyane hari ishakisha Keza. Reka turaba umupira, reka turabara baragundagurana ariko umupira abasore bamusonga ati barawurenza. Abasore bamusonga ati barawurenza. Reka turaba umupira wa Tawano hano ni Chris ariko undi musana abasore bamusonga tubona bari tayari. Ubona abasore bamusonga ati bari tayari. Reka turaba umupira hariya ninde, reka turaba ni Pisco Pascal ariko umupira mwaka nkakaraya. Reka turaba n'abasore bamusonga ati yasaze nimero 12 arizamukira. Reka turabe hariya hereza umupira nde nimero 8 tanga umupira kwa nimero 12 arizamika cyane ku mupira muremure kwa nimero 20. Reka turabe hano biragenda gute kata centre nziza cyane imbere y'izam ariko umupira urarenga. Musonga ati yasaze. Reka turaba umupira ni Pisco Pascal office. Reka turaba bitanga umupira muremure cyane hari wa Chris ashakisha nde Zuhairi kabasore baniya ubona stari bayicurikiye akarongo. Reka turabe Zuhairi kinana na Abdi tobeka umupira muremure kwa Zuhairi ariko aba basore bamusonga ati barayiko bakandi gardie. Reka turabe imbere zamira cyakomeye. Reka turabe Olympique Stade gerageje ibyo ariko baranga basore bamusonga basora goboka nimero 13 kinana na 12. Reka turaba umupira ari sura kwa nimero 12. Reka turatanga umupira muremure ushakisha nde. Reka turabe garuka kwa Temba Olympique Stade tanga umupira kwa Isa kinana umupira magati na Yannick tena umupira muremure ushakisha Zuhairi. Umupira ugaruka hano kwa Chris Wilonje. Chris kinana na Yannick mukunzi tanga pasi ndashakisha Pisco Pascal Ramazani ariko umupira urarenga ariko ubona hariya bagiye baragundagurana hariya Pisco cyataye umupira nabi. Ubona arbitre ataraki ubona harimo harazaba n'utuntu tw'imishwano ukuntu. Muri match aho Olympique Stade tabona ibyari bye. Reka turaba umupira muremure bashakisha Zuhairi. Reka turaba Pisco aragoboka. Reka turaba umupira ufise Keza tanga pass hariya bari kugoboka. Reka turaba ni Idi tera shot ariko ubona equipe ya Olympique Stade yamaze guhungabana. Ubona equipe ya Olympique Stade yamaze guhungabana. Ubona equipe ya Olympique Stade yoba yamaze guhungabana. Olympique Stade yamaze kuba yoba yahungabanye aho ubona na match kugira imiragenda ari uburyo bugoye cyane. Reka turaba umupira muremure ushakisha Zuhairi. Reka turabe hari imbere y'izamu hari abasore bamusonga ati barokora izamu neza cyane. Sore bamusonga ati barokora izamu. Reka turabe ni Chris kinana na Pisco Pascal kinana na Chris. Reka taga pasa yayo n'umusore bamusonga ataragoboka. Ubona musonga ati mengo na masumaku. Musonga ati umusore ni sumaku. Reka turabanurira Zuhairi ari kumwe n'umuntu musonga ati hano yakaniye. Batemo baraha umwanya n'umutonyi uko kipe ya Olympique Stade zura. Reka turaba kayano n'indi ya Zuhairi ariko reka turaba abasore bamusonga turafata cyemezo cyo kwizamukira. Reka turaba imbere y'izamu. Reka turaba n'indi atende numero 19 atanga umupira muremure arashakisha Debina ariko umupira aragoboka Olympique Stade. Reka turabe akinana na Temba izamukira kinana na Yannick tanga pass ariko kwa Pisco Pascal kinana umupira mu geti na Keza mu umupira yereza Abdi. Reka turabe Abdi fata icyemezo. Reka turatanga pasi imbere abasore bamusonga ati bahita bakizamu neza cyane. Reka turaba umupira muremure contre attack. Ubona equipe yamusonga turimo yacingira ku ma contre attack. Ireka umugwi wa Olympique Stade ugakina nayo ikazamuka ku ma contre attack. Reka turaba umupira ufise Isa na Yannick nande na Idi Kasser size Yannick tanga umupira muremure ushakisha Temba kino umupira muremure ushakisha nde. Reka turabe ni Pisco Pascal tanga umupira muremure kwa Keza ariko bamwaka umupira. Reka turabe abasore bamusonga tubona bakanya ati twe turi bitajya umunyu. Subiza umupira inyuma hariya ku mugardie.
umugardiye ahita arenza umupira umuntu n'umugardiye nawe arimo arakinisha uburofa kuri iyi match na gardiye wa Musongati arimo arakinisha uburofa cyane akaba ari kona kubona ari kona yo toga n'umusore Pisco Pascal Ramazani kona yo toga n'umusore Pisco Pascal Ramazani akaba amaze kuba itsinda 2 mu busa utoga Pisco Pascal akaba agiye gukata kona Katurabe Pisco arakase kona nziza cyane Katurabe imbere izamu umusore wa Musongati goal ikaba birangiye ekipe ya Musongati yitaye icyo bitwa pressure ekipe ya Musongati kari yitaye icyo bitwa pressure umusore ngaha arazamutse Pisco Pascal ateye kona umusore nimero 19 yitsinze goli ry'umutwe Musongati 2 Olympique Star 1 n'igice cya mbere kaba kirangiye cy'umukino igice cya mbere kaba kirangiye ari 2-1 bya Musongati 1 bya Olympique Star turabaza gusubira mu gice cya kabiri cy'umukino aho ubona kipe ya Olympique Star nayo ikeneye guhindura ibintu byinshi reka turamenye neza ko byarangira ariko tubibutsa yuko muri kumwe na Iwacu Top TV wandanye gukora subscribe share na partage ibiganiro byacu wandanye kuzurara match ngizi live ku mastade kuri YouTube channel zacu utibagira kugira zurabwira n'abandi bagenzi bawe aho ushobora gusanya match cyangwa ushaka kwamamaza ibiganiro byawe tugane Iwacu Top TV turabigufashamo Olympique Star kimwe ekipe ya Musongati 2
Pisco na Eddy Kase garo umupira inyuma y'ibya Bishaza Katarata umupira muremure ashakisha Zuhair ariko aratakaza umupira no kipe aragoboka ariko biracagundanye baragundaguranya hagati y'umusore ne hagati ya Dobrine hamwe n'uyu Abdelka turaba kabagiriye ko ha Eddy Kase bamukoreye ikasa aha ni ikarata y'umuhondo ariko mu arbitre avuze ati nayo ntanze akaba yihagazeho akaba byati jena karata y'umuhondo ushobora gusohora reka turabe ni Pisco Pascal kosa ryari koze no nimero 11 wamusongati Pisco Pascal kosa rigiye guhana na Pisco Pascal reka turamusifuza aravugije Pisco Pascal ate centre nziza cyane ari imbere y'izamu ariko gardera ufata neza cyane hano mugaje amusonga tarafata neza cyane reka turabe hariya atanze pass kwa Eddy Kase katabatera shot ariko gardera usama hano mugaje arausama reka turabahita tara umupira kwa nimero 2 hari zamukira turaba kabari offside y'ikipe ya Musongati side y'ikipe ya Musongati turabe hariya ninde ni Keperi Juma atanga umupira muremure kwa Bishaza asubiza kwa kipa Juma atanga umupira muremure mushakisha Zuhayi reka turabe hano umupira ugaruka kwa nimero 21 ya Musongati kataba atanga umupira mu bya akaba uteku ariko reka turabira cyagoranya hano reka turabe hariya umupira ubona ngahabona ikipe zose atari miratora ritme na ikipe ni miratora ritme nta ikipe iratwereka ati mu gice cya kabiri nje guhindura iki ikipe zose ubona zikiri mu kajagari reka turabe hariya Pisco ashatse kugenda ariko atanga umupira mubi ubona Pisco ino match yamwankiye turabe Bishaza na Abdi reka turabe Yannick asubiza umupira Bishaza asubiza kwa Yannick atanga umupira muremure ushakisha Eddy Kase atanga umupira muremure hereza Pisco Pascal itacomeka pasi nziza cyane kwa Kez atanga pasi nziza cyane kwa Pisco atanga shoot ariko hano bagasore bamusogata baragoboka mugaje ahita samu umupira neza cyane reka turaba ahita akora umupira neza hano ubona uko Musongati yizewe reka turaba umupira officiel reka turaba nimero 2 ya Musongati reka turaba kiranye nande hariya ashakisha nimero 12 ariko umupira uramurengana reka turaba umupira no gusubiza mu kibuga kwa Yannick atanga umupira kwa Bishaza atanga pasi ndende cyane ashakisha nde hariya reka turaba ariko Bishaza atanga pasi mbi atanze pasi mbano mu mukapero wa Musongati amaze kuzera imati cyangwa ugira utuntu tw'udutembo ngure kudara podo ribaro reka turabe nimero 2 rizamukiye reka turatanga pasi hano reka turabe nimero 20 garu umuntu itutanga pasi nene cyane hariya Chris arahagoboka reka turabe umupira no mu kibuga hagati kwa Musongati reka turabe umupira arimo barawukinira hejuru na equipe nini yatuze umupira kosa uzareka turaba umupira ari agaritse kwa Yannick atanga pasi nene ushakisha Abdi mano umupira hano kwa Eddy Kase vanitoni ku mpira kwa Bishaza asubiza Eddy Kase na Bishaza kinana na Eddy Kase tanga santre ushakisha ariko baragoboka reka turaba umupira ugaruka mu kibuga hagati baragundagundana umupira wa Musongati reka turaba ari abahereje Amigo arizamukiye ariko umupira hano isara umutesha garuka umupira kwa Bishaza kinana na Eddy Kase ariko arako umupira yahereza neza cyane Eddy Kase rumuri zamukira ikosa ariko bakavuga ati si ikosa Eddy Kase bari bamukiniye ikosa ariko arbitre akaba yirengagije
Puruka ugiye usiza mu kibuga n'amaboko hariya ku mpande rwa Olympique Star, reka turabe Bishaza aragoboka. Bishaza aragoboka, reka turabe hariya, reka turabe bararura neza cyane hariya Issa aragoboka, reka turamupiga mu kibuga hagati, ngo baragwana, reka turabe Yannick hariya bavuga ati ni ikosa. Ubona Idi Kasser atumva ivyari vyarimo arashwana cyane. Idi Kasser karaguma atunga navuga ati Riefa ntivyumvikana uburyo uri murazi ubaha amakosa, ariko twebwe twakora ikosa ukabanza kwirengagiza. Kabasha kwirengagiza turabe hano kufurigiye ukatwana De Bruyne. Batwa De Bruyne niryo zina abantu benshi nk'aba mutaziriyeko. Kabatesa turukano umusore tubutse ko atsiye mu equipe ya Olympique Star, turabe nimero 20, turabe Satare ari igitego kiranse. Igitego kiranse. Umusongati yari gerageje uburyo bw'igoli ngaha, ariko umusore nimero 11 akaba arengeje umupira. Bona nawe ari gikoko. Reka turabe umupira hari yabakeranye na Issa kinana nande hariya. Reka turabe Idi Kasser arono umupira ugana kwa nimero 9 wa Musongati. Reka turabe mutuga hagati hariya, reka turabe bacomeka pasi nyene ya Kitalamu ninde bagiye kata central, ariko Kisagara umupira neza cyane. Kisagara umupira neza cyane akinana na Kiza na Abdi ariko avuga ati Abdi mwamukiniye ikosa, ati Abdi mwamukiniye ikosa. Reka turabe umupira no ugarukana hano, reka turabe Temba kinana na Abdi size umupira kwa Temba atanga pasi ndende shakisha Zuhair ari ariko umupira baragoboka. Reka turabe mugapero kwa gatwara no Musongati, reka turabe De Bruyne Star rawubaka Yannick giye ari kumona umupira ngata balance ufise. Reka turabe hariya mutipe ya Musongati kaba yizamukiye, ikipe ya Musongati kanzamusa nimero 17, ariko umusore Issa ngaha aravuga ati je n'umusore ameze neza, akaba bahagobotse. Reka turabe umupira ukaba wagarutse mu kibuga hagati, ukafisa nimero 24. Reka subiza umupira nyuma kwa nimero 2 kina nimero 19, tanga pasi nene cyane ya Kitalamu muri murashakisha ndariya, ariko abakizere ba Olympique Star barahigobokera umupira kwa Idi Kasser na Yannick subiza Idi Kasser subiza Yannick, akamuha umupira mu bicana, ariko Yannick aragwana ku mupira. Reka turabe Yannick, reka turabe ko bamukini ikosa Yannick, turabe Yannick akabagiye ko ni Kezi kinana nande hano Pisco Pascal tanga pasi ya Kitalamu hariya Kezi aragobokera n'ibishaza. Reka turabe kubona ngaha ariko umupira akaba usamye neza cyane, akahita atera umupira muremure cyane ngaha. Ntabyo guteba uno munsi twaje kurondera amanota. Turabe Temba kinana umupira hagati hariya barawugonageranya hariya. De Bruyne ahita afata umupira neza cyane, arafata icyemezo cyo kwigira umupira ku murongo rwa Musongati. Reka turabe hariya Fisende nimero 10 Musongati mano pasi neza cyane ya Kitalamu kwa nimero 14 kata santre za cyane, ariko umupira warenga.